Жакшы. Отуруп сейилди алтанан кетели. Бүтүн адагы тышмыр казан ачалып. Алло. Жакшы, кандайсыңар? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Чалып калыптырсыз. Жакшы, көчөгө чыкканбыз кызым экөөбүз кичине сейилди алалы деп. Өзүңөрдө эмне жаңылык? Чалчы маселеңиз. Жакшы жаңылыгыңар бар экен. Ошо көптөн бери үйлөнбөй жүрбөдү беле. Алыс кетпе кызым. Алы. Эмеге киргенде банкка кирди. Мадина. Kızımdı tapere gör çoğunuz. Tınçalınız ece tınçlanınız. Kaçan joğuttunuz? 10 minut için telefonun alasıpalını tapmay kaldım kızımdı. Jardan berip kovaçı. Jardan berip ece. Kaysıl жерде жоқ oldu? Parkın içine. Kim var bile janında? Hiç kim жоқ болчу. Экөөбүз эле болчу. Сейилдеп жүргөн болчу. Kaçıncı класста окуйт кызыңыз? 6-cı класс. 6-cı класс. Кайсы мектепте окуйт? Капар Кыдыралиев Кыдыралиев, э? Фамилиясын айтыңызчы? Омуралиева. Аты? Медина. Кийиндери кандай эле? Кандай кийинип жүрдү эле? Саргыч куртка. Карашым. Анан серый ботс. Ботс кийип жүргөн, э? Чоң кыз. Суранам жардамга көр. Жардам беребиз эже. Мен кошо барайын менен. Жок эжеке. Чоң кыз. Жок, сиз үйгө эле бара бериңиз, өз алдынча да аракет кыла бериңиздер. Классташ окуучуларына дагы чалып көрүңүздөр. Биз дагы өзүбүздүн ишибиз менен таперингге аракет кылабыз. Сиз сарсан болбоңуз, телефон чалабыз. Биз таперингге аракет кылабыз, жардам беребиз. Чоң кыз. Сарсан болбоңуз эже, үйүңүзгө бара бериңиз. Жакшы туруңуздар. Жакшы барыңыз.
Giriniz. Sanatsınız çalmakçılık. Geliniz eve. Sunan kavar var. Çakırtırız. Çakırганбыз эже. Кызыңыздан азырынча кабар болбой жатат. Издеп жатабыз, аракет эле кылып атабыз. Анан ошол кызыңызга тийиштүү деп бир бут кийими карап эле ушуну көрүңүзчү. Кызыңыздыкы эмес көрүңүзчү. Ошол экен. Жок. Бул эмеспи? Жок, кайшемейм. Жок, кайшемейм, жок. Эже сабырдыңыз эми? Саламатсызбы? Малива Гүлжамал айым сизби? Ооба. Кызыңызды. Кызың алды. Ооба. Келиңиз, көрүп алыңыз. Эже? Ушул кызыңызды ушул бала куткарып калды. Ушул балага дагы рахматыңызды айтып коюңуз. Ушул баланын көмөгү менен.
Байке! Чоң жігіт, атың кім? Иә. Кім атың? Емне жығылдың бі, же балдардан таяқ жедің бе? Иә. Сен танисың ба бұл баланы? Жоқ, танымай. Құтқарып қалған бұл менің. Анан бұны кімдер сабады, ұрды? Bir байке мені ұрдап бір қана сақтап қалған. Анан білбейсің да, кім еметкен? Бұл аялы сотрясение алып қалған ұқшайды. Беті башының бары көк ала, мұны жатқырыш керек нақы. Саған байкен танисың ба? Жоқ. Танымайсың ба? Жоқ. Жүрегің айланып, башың ауырады. Баса аласың ба? Баса аласың ба? Жоқ. Насыл тап кеш керек екен. Насыл кәмді алып келей, бұны ертерек жатқырыш керек. Алып кел. Бұл өзі баса албайды тұрбай. Азат. Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Биздин мектебибиздин окуучусу Багышев Али кичинекей окуучубуз Мадинаны куткарып калгандыгы үчүн 3-даражадагы диплом